hejuru. Nizirikira kuti nayo uri mwami kamani. Ndizera ko namwe mufise amashimwe. Ambera basokore bakamafita magana ntawe. Mwumvise ko abarongozi bavuze twiruka umwanya. Atizafika time inango itayi usizakara nayo. Ariko bazogera ikindi gihe uwo mwanya tuzobana. Hallelujah. Amen. 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 Sizatuchura amazina bambiri mangonizi bamanje. Ntabwo nzavuga amazina yanje kuko benshi muranzi. Chifukwa cha ntaho gayi bagamakuta kwera njinga kare. Kuko bavuze ku mwanya wawudusiga. Reka tutamange ne time yameneyo. Reka twirukange no mwanya. Hallelujah. Amen. 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 Kozi 1 hour ya kwa. Kubera isaha yamaze kurangira. Manje za kupepa. Reka musabe. Nenda ufuatira kwa 15 minutes. Jenge kuongera ko iminota 15. Kutiza kule Messi. Kugira ngo sinda kuruhisha. Atikupe mukalekea kumulio 15 minutes. Ariko ndagusaba kugira ngo ubanguke muri iyo minota 15. Uende kona something. Ugende ufise ikintu. Hallelujah. Amen. Yesu atikonda. Yesu aradukunda. That's why ndifiba moyo. Nico gituma tukiri bazima. Lero kaenda ku mortuary Levi Manawasa UTH. Hamwe ugenda hari mu buruhukiro kuri Levi Manawasa cyangwa UTH. Hapa manje afika time yakwe bati mabeti ya zula. Hageze umwanya wo gusanga ibitanda byuzuye. Nibakufa abo. Abona bapfuye. Bena ngo bafaka pansi. Abandi bashyira hasi. So ino mapeleka cyane kuri Yehova kutoka leo. None wewe hari iki watwaye kugira ngo ube kuri muzima. Hallelujah. Amen. Time yoipa. Turi mu gihe kigoye. That's why Mkristo ni kokala careful. Nikituma umukristo utenda kwa maso. Osapitiza kwenda mulindi jaba kudara ugenza kwa tujitani karibu. Nuko mugenda mukora kwitwara kera tumanya ukiriho. Yeah, imani. Nawo Zintu za sinta. Ibintu byahindutse. Amen. Amen. Tiende kuberenga mau. Tugiye gusoma amajambo. Buku la Yohana. Mu gitabo cya Yohana. Yohana chapter 8. Yohana igice 8. Chapter 8 verse ya 48. Yohana igice 8 umurongo wa 28. 48 na 49. 48 gushaka ku 49. Gideon tuberenge. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice 8 umurongo wa 48 turasoma mu izina rya Yesu. Avuga ngo Abayuda baramwishura bati none se ntitwavuze ukuri kuri Umusamariya kandi kurimwo dayimoni? Yesu arabishura ati jewe sindimwo dayimoni, ariko nubaha Data, namwe ntimunyubaha. Amen. 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 2 verses. Na tugiye kumva Au ni mau ya Mulungu mwine wake. n'amajambo y'Imana ubwayo. Anarangwa ndiye Yohana. Yariko ayabwira Yohana. Anamuza Yohana. Abwiye Yohana Kuti bauze kamba na Yuda zamene bali kuchita. ati babwire Abayuda kubyo bari gukora. Ayuda banani bantu bamena bali kusakira milandu kuri Yesu. Abayuda barabana bari kwarondera ibyo ibirego kuri Yesu. Amen. Amen. Ayuda banani kufuna chintu chamene chingaoneke kuti Yesu ni muntu wachabe. Abayuda bari kwarondera ibintu byerekana ko Yesu ari umuntu atamaze. Ayuda banani kusakira boza yompasa Yesu kuti aoneke kuti apanga mistake. Abayuda barabana barondera ikintu cy'ububeshi bushyira kuri Yesu kugira abone ko ari umuntu w'amakosa. Hallelujah. Amen. Imani mani kasipa mozi. Imana turi hamwe Amen. Imana yazagira. Mtu wa mau ni boza. Umutwe w'amajambo no kuresha. Hallelujah. Amen. Abayuda simani kukondwela zitamene Yesu yenza uchita. Nibanezerwa ku byo Yesu yakora. So banamuza kuti oshe iwe. Tina maboza kuti iwe sindiwe Msamaria? Abatwara bati wewe utubwira ko tuguhenda ko tari umuntu wera. Chifukwa ntawe ja Samaria na Yuda sibenzo kwilizana. Ico gihe abantu b'Samariya n'Abayuda benze bantu bakutundu enzo zikonda. Wara abantu bikunda. Amen. Amen. Sibenzo funa utundu wina kuti ungene mu utundu wa Yuda. Nibagomba ko ari ubundi bwoko bwo binjiramo Abayuda. Amen. Amen.
ati manje tina maboza kutizoona ulimbe vibanda iwe none kuduhenda wowe ubuje nta bintu byibishe cyangwa ibizimu ufise chifukwa miracles yamenezo chita Yesu kubera ibitangaza Yesu akora sibenzo uvomera kuti ni bintu kwa Yehova mwene wake ibavyemera ko bakuiteka Imana banazindikira kuti maybe madimoni yamena mukati mwaye bibaza ko amadayimoni yo bari mu kuti ndiye amene yamusebenzesa niyo amukoresha haleluya amen haleluya amen boza masuko anokulide mbega muri kino gihe uwese ntabwo bantu bamene barimo nga Ayuda sibalipo abantu bameze nk'abayuda ntabariho bantu bamene barimo nga Ayuda mpingo sibalipo abantu bameze nk'abayuda mu ishengero ntabariho haleluya amen haleluya amen reka nikuze cyo kimosi ngira mubwire ikintu kimwe kulinde bintu bamene satana amasebenzesa vopambana monga boza nta kintu satana arakoresha kugira ngo bwane nambara nk'ubeshi chifukwa boza ndiye amene na value these days kupambana machimo inako ukubesha niko gufise igiciro gusumba ibindi byaha muri bino bihe chikondi chinachapa chifukwa malo yanatendewa na boza urukundo rwatitutse kubera ko ikibazo kimwe cyafashwe n'uweshi haleluya amen ukaenda kumtandana mbale ukagenda gutembera umugenzi ukaenda kumshimika kumperekera nkaniri yose umutwariye inkuru yose chifukwa cyo bati boza iri na malo yakuru kubera ziko ukubesha gufise ikibazo kinini usapira cyo bakuze ati ukamba panji ati uvuze iki azangira cyo fridge na ka drink azotora yugurure ifirigo idringi yugurure na ukupa savesti yamba manje kushimika aguhereza ati vuga tu naye chifukwa imwe ife bana abantu kubera ko natwe abantu stizi bakuti boza satana isebenzesa ntituzi ko satani iki kintu aragikoresha bamene uchaka drink ulikuramo akadirikura ndiye manje apuya mbe kutabirizi utangura kuvuga rero chosa na bamene sivilipo paziko la pansi uvuga n'ibitaba kuri isi haleluya amen haleluya amen Mungu atikurulukire watu wa Mungu amen uzakamba uzovuga utomuza ati tibabiri usakambe ugasanga rero utavuga tubabiri chabe panja nkavyumva hanze shindiwe ni wewe haleluya amen bati wayi barakuti muri batatu ariko wayogiye ko muri batatu amen amen manje nanga Yesu yobesanga bichose panja Yesu nashobora kuisora hanze wasi barakuti ni batatu kuko utavuze ko turi batatu ndiye bakristo basoka na Kristo wakibali hao haleluya amen Yesu alipano Yesu ali hano kuti atandizire mwana muntu mmoja kugira ngo afashe umwana w'umuntu chifukwa boza ni demon ubeshi n'abadayimoni rero ndiye chamene chatengesa these days even charo chisobe na mtendere nico kintu gishobora gutuma n'isura amahoro boza ndiye ngesa kuti na munyumba kusobe mtendere ubeshi ngo ushobora gutuma mu nzu habura amahoro boza ndiye ngesa kuti mpingo mkali kusobe mtendere kubesha ngo gutuma ishengero ribura amahoro kwa bintu babisebengeza kubera ibyo bintu bakoresha bao napatika pena ni development o kapena ni kanisa bwino babona ko kumeye ngo ni iterambere cyangwa ni byiza haleluya amen ni chimo bantu bamuroko ni ibyaha bimana ende kulipe chimo yamene inga susane na boza kandi nta cyaha twageranya n'ubeshi chifukwa boza yamene ili kuru kuchira machimo ena kubera ubeshi rwo buza hejuru gusubira kwenda kuchita chikoro uzana maboza ugiye gukora ubusambanyi kwenda kuba uzana maboza uzambira chichose uzambira boza ugiye kwiba icyaha cyose utabuze ubeshi na uzabura kunenga uzambira boza ibyo bavuga byose utabuze ubeshi haleluya amen so boza inavali ubeshi rero urafite agaciro batitenda kwatiribe nchitwa ariko tuyitora ko mbego na agaciro niyandika wakwaya bali bagwino ndashimira abaririmbyi bari bachikondi ndebene baenda kumwamba ati abantu bafite urukundo nazo ati ndio waboze tuwakuti none niba ubeshi landira kutenga sibare nombale akira ubutumwa bwiza ukenda kumwene na boza niwapfa uri mu beshi kumwamba suzaenda mwijuru kuzaza Yesu anamusakirira boza Yesu wamwendeye ikimumweshera ukaberenga banyapasi anafika ntaona ugamba ati why muni nenera boza ubananize gusoma hasi arano yatinze arabaza ati lero ni mtu kuki ona mkati before ukalipo kama nishimini azibakudara kandi wewe yari umuntu utaravuga n'ibintu yamenye ibiri kera bati moyo mwana wa muntu none wewe umwana munawe haleluya amen sinzi why amao ya bwera lero sinzi kuri wewe kwamaza baje sinzi why sipere wewe ulipo sinzi kandi gituma uno musoro because sebeze waroba
iyo utaje nibikapere senze mambo yako byari gushoboka nawe Mungu amagwera none ko waje mufunika kuchinja siku ya leo wagomba guhinduka kwa koza ni demon kubera ko uweshi ungambere soni kulapa chimo ya boza urashobora kumva isoni kuja kwihana icyaha cyo uweza katika pena chita zani oneraho ukibaza ati boshobora kumwenga iya iko Yehova sebebiri ariko imbere y'Imana soko bimeze kwa iwe ukaenda kulapa kubera we naza kwihana ija demon namenye manengesa kuti uze na maboza na kukamba va boza ija daimoni walituma uwesha ebe ndio amenaza chokamo chapi niyo iza gusohoka muri wowe koma iwe ukara safe side kandi wewe gatosigara n'amahoro chifukwa Yesu alipafubi kugwera kubera ko Yesu arafikuza yanaifa nayo ikwendekeza kandi urupfu ruratuririye haleluya amen reka nifuze imoshi ngira bazi kibazo kimwe urabira mbagwe wamene azani yanka uza kwishura aniuze amarire kuyambira ubagwe kuva uvutse nindana none ko umuntu wamene na mpuno yongana kumwamba ninde arabona umuntu afite izuru yaba hejuru haleluya amen wamene namuona kwa nziti namuona wamubonye umuntu afite izuru yaba hejuru namuona kwa na mpuno yongana apenda tuanze imbere ati watu wale mara ili special inabenda yangana kumwamba ninde wabonye umuntu afite izuru yaba hejuru palidai so chameni kupasani kuzako nichi icyo mwabwira ni iki pamene tienda so pansi tienda tuba hasi pamene timapema tingeneza mkati ibi duhema tugera tugenzeza indani itantauza chani tunakwanga na pansi bisigura iki izuru kuraba hasi tienda tinusha imfa tugenda tunukira urupfu amen amen pamene upema unusha imfa yenda ingena uhebye ugenda ukwega ni kuvuga urupfu rugenda rwinjira so time ikazura muziba maflash sometime na hivi amazura izi flash dukoresha gushyira mu miziki indirimbo ziratuzura nazo amen amen so mayezi bakoni mamete ndatikulira ukuri tugenda dukura imyaka ihera so capacity ya tubi ikazura kupema imfa ukuntu rero urugero rw'umubiri rushobora kuzura guhema urupfu umurongo amacha stop Imana yorihagarika ndebere muntu mazima nicyo gituma umuntu ahora ahera so automatically ubwo nyene ija flash ya mtu mene umangenesa imfa ya flash iri mu mubiri ihora yiriza urupfu yazura yuzuye amen amen haleluya amen so uzaka chitarinizi uzaka ichose ija imfa yamene uwenzo nusha nikuvuga rero urupfu uhora uhema uzoruvanayo siku yamene mzaka enda kweruzika umunsi wagiye kuburanywa haleluya amen ipo ni vitu vile Mungu anapanga ivyo rero Imana yateguye imesunga chinjoro pamoja kandi nta kintu ushobora guhindura so osa kama tino ndinewo ina nilipo ino atifa idea jewe navyibushe nimeze neza imbere y'urupfu hakuna tipe maifata uzuri twama duhema urupfu ibihe byose so mbare rekani boza none rero nshuti yanje reka ubeshi kuti tukwanise kwenda kumamba kugira ngo dushobore kuzoshika mu ijuru mu makwaya ni problem mu makurare ni ngorane amen amen haleluya amen nani kumvera pa radio last week nariko ndumva ku radio mu ngishize amen amen navera chapa kama tino president wa France wa mchambanga numvise bavuga gusa ati umuperezida w'umufaransa mu kwisikofi aina kamaje president akanchiwe mama shuo ndibaza ati perezida barashaka kumufata bana radio agenze news bariko barabesha ariko radio y'amakuru siku ina nilipafoni ningo chacha nicheki kana na clips kangena zona wanamchamba uyu ni munsi ndiko naba ku telefone nzabona karaza ujamena na mchambama ujamu kwisikofi sinzi wakati kulomena na iko nkajankani sinzi ko ari yakurikiranye nyuma agambati ujamzima yeba ngambati president watu mwa boss ujya mu ngore rwavuga ati uyu perezida wacu ni umubeshi amen amen atezanenda kwa pasamoni wachiyengo waboza mini yariko aragenda kumuha mwaramutse by'ubeshi beshi kasi na muntu ati mukondana angakula ngize ko ati muri pamozi kasi ya kuzona umuntu nawe nyene mukundana ashaka kwega kumengo murakundana reka kwanga umuntu ati kururukire babari Imana itubare cyane konsa mitima ya twuzuze imitima yacu Yesu tamena afuna icyo Yesu agomba nikusia vitu bebeti chita ni kureka ibyo dukora oloinga nkane tagona mairo
nawe twaba turyamye nawe ejo aliyense kakoreza mene anashanga kugira ngo umuntu wese azakwimura ibyo yagize ntiyabivye. Amen. 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 Reka tusirize tiberenge mbuku ya Mateo 12:36. Tugende gusoma duhereza mu gitabo cya Matayo 12 umurongo wa 6. Matayo 12 12:36 umurongo 36. avuga ngo kandi ndababwire yuko ijambo ryose risunitswe n'impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Amajambo yawe niyo azotuma utsinda canke amajambo yawe niyo azotuma utsindwa. Yesu nashimwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mulungu apitiza kukitangiza. Imana ishishikara kudufasha yari yose yamene timarangura ati amajambo yose kwa matuvuga yakarinazoona yakariniyaboze yakariniyabuino yose tsakapeza yabayukuri yabayeshi yabaryoshe tuzoyasanga. sono pale wanga inomurangura mchiramota ndiko ndavuga rero mu bwenzanjiri hano zamene makamba mzabwanji ivyo muharamuvuga bimeze gute. zamene mashirika na mzaro ni zabwanji ivyo muharamuganira na bagenzanyi bimeze gute. zamene mashirikira msikiriti ni babwanji ivyo uravugirira mwibanga bimeze gute. kodi nizotandiriza umoyo wanu bijya gufasha mu bugingo bwawe. nizotandiriza mbale wako kutakwanisa kwenda kusogoro nivyo ufasha umugenzi wawe kugira ngo ateraje imbere. olo ni boza amene mamuza canke rubeshi gusamubwira abali baboza sibazaenda kumwamba inshuti zaje ababeshi n'abaza mu ijuru. olo wafale unakoona yakupeleka kati ndio waboza you can't go there. nawe upfuye umunsi ugatwarwa na korona nimba uri umubeshi ntushobora kuja mu ijuru. na ndio wachinyengo suka kwanize kwenda kumwamba nimba uri umuntu w'urwango ntushobora kuja mu ijuru. vadoti zilizakaenda kumwamba ndoti ibintu by'ubucafu nivyo kugereza mu ijuru. ine nasiriza Mungu akudarishe nahejeje Imana iguhezagire. ife tipe time yoita na watu kwenda kulapa nta mwanya dufite wo guhamagara abaza kwiha chifukwa ntaho yasira kuko umwanya waheze. na mulipo ibilirani kuti tipempere na hino nimba uhari haguruka dufashanye gusenga. amen. Amen. sebeta namba zitu zambili koma aliyensa ziziba mwina wake twari kuvuga byinshi ariko buri wese ariyizi. iwaweka uzi wakamaka kuchomeni zimarangura ni marangura uriyizi ibyo akanwa kawe kaba kavuga. mu business watu tumakamba bintu vabwanji mu kazi kacu ka misi yose twama tuvuga ibimeze bite. chifukwa Yesu ali pafupi maana tizaenda bwanji kubera Yesu ari hagufi none iwe nani ngatankara abantu bozi peteka chabe mipando kumwamba tizafika bwanji wewe nanje tw'abantu bo kugusa kwicara mu ntebe zirashika mu ijuru gute. manje kwa yankara manje ndiye wesi kuli bantu benango bambana kunama na Mulungu mwine wake. ubu rero byabaye nanse kuko n'abantu bashe guhenda ibanga. Mtu ukwanisa kwenda kuza mbale wako atano yangakugulisa mu bandebo uzalemera ugasaba umuntu ageze kubwira mugenzi we ati urisha inzoga n'uwo uzota. Ewa wina mwali mkristo naye akomera shua akwanisa kufikana pa mgonero mowa au siya bishop ubundi nawe basanga rero umukristo agaca byitabira n'ingoga basanga bahaye no ku ruhimbi ariko yashize inzoga. awe ifesinife bazederaye bakwe bacitinga kwanisa kubwira kubasakira amashopu twebwe nicurabuzezeraye ku buryo washobora kubikurikirana hariya amashopu kumba Mulungu wamina kwanisa kuona mkati mutima wa muntu ariko Imana yo yama ishobora kumenya ibiri mu mutima hagati ndio mena za kutangalia niwe azakugendera. era kakutandalira ebe sakwera monga maitika mbere abantu kandi uwo yakugendera ntavuga nko kutuvuga abantu saka monga maiteta utenga unoyaye ntavuga nko kutuzari wanuzi. haleluya. Amen. Mungu watu mwabwi Imana yacu ni nziza. Yesu akudaliseni mwamene waona kuti izi ziri bwino Imana ibahezagire mwebwe mubera ko menga biratunganye. Mulungu akudaliseni mwabeli Imana ibahezagire cyane. komaza pempa kati kuna wena ngo bodwala wensi wabera bwino
turasaba ko niba n'abandi bamuhaye batuma neza na wewe wangamirire pamoja nabo nyine bahaguruke na wenda mbere kuti afuna maybe mzimu wera mpamvu abifuza ubushobozi bwa mwemera naye ayimirire pamoja nabo nyine bahaguruke koma imoya bamene mufuna kulapo na chimbo mwebwe mwifuza gutunganya imitima ngamwana kuri ico bene mugakwanise kuti mukonzi ndi batsogoleri bati uri wabonye hari ikintu ushobora gutunganya mubonanye n'abakozi mugakwanise kuonana nao urashobora saende kunyumba na chintu chamene unakuti sichinaende bwino yayi ntusubire muhira ubona ko hari ikintu kitameze neza bantu ba Mulungu bana b'Imana ndifewa moyo nthawi ino ni ukuvuga turacyari bazimu n'umwanya ati muri maseconds ariko mukanya isase muntu mmoja ndayewe umuntu ashobora kugenda asapanda na kuziba chili chose atazi na kimwe nezokera paredi kuseni mu gatondo mwiradiyo nambise nezogamba ati ngati zoona imfa ya mtenga tipi Joshua none nimba urupfu rwa mutoyo mvuga butumwa tibi Joshua ero uja ndiye muntu yenze communicate na Mulungu mwine wake niwe muntu yakunda kuvugana n'Imana cyane anje ifomene tiri busy na mashopu na chito zacu twebwe none twibere bize n'amashopu n'akazi kacu ndive bandani turi bantu bande konzani mitima yanyu dutunganye imitima yacu kumwamba mw'ijuru kuliko na Yehova iko hariho kandi n'Imana iriho aya matupi yanatibeleka kwa chapi uyu mubiri waraturutse ko gusa haleluya amen pepo tumikitimirire abakozi duhaguruke nzapempa kansela honest jenama azapempera umuzimu wera arasabira abipfuza ubushobozi bwa mwera Gideon apemperere bantu bodwara Gideon arasabira abagwaye zenda kupempera watu bola araza gusenga kubw'abantu baje gutunganya imitima data uri mu ijuru